na wendi bwawe uchieyana urotingi akiumba uchieyana arairuta ni untu bwetu arene ntuko enene pio kiria Kristo bonde ndene ya nthiguru yetu nthiguru yonthe burekari nontu ni ntuko iratu sherekeaga gukua kwa Kristo na Kristo akuire ni untu bwa gutonokia akua ni untu bwa megia yetu yaraguni na gwetu thithitie koru ari twina kaita ke gakwira Kristo aturekere nontu igoro turari na Holy Thursday ruari twina Good Friday na itwalikinya oserekea Easter kuki yonthe itukuga Yesu Kristo gaturekere moya yonthe tumba kwitha tumuthukirite na Kristo na nikenda tukomba ucoka njirene yawe thai tumite njira ya mutharaba tukari na procession ya njira ya mutharaba ira itawa na Chunku Way of the Cross na twina 14 stages twitanite na Kristo turika na witene na Kristo njirene ya mutharaba ira yonthe aitite kuma mwambiririo mwanka muthia kenda twithira twina personal experience ya kuthangika kura Kristo ambere kuthangika ntuko ya ira akwire yao twita to celebrate Good Friday pena tuthithetie ithithia guciata ya yetawana gichunku fasting na guciata twithakia ni untu bwa kulikana gitenere mathani ya Yesu Kristo etere mithangikone na irua letu gweta kilomita kithomba twandamare tukamatite mitharaba ya njira imwe kwilikania kaumo kawono kiobwetu kinya Kristo au ni obaumire mutharaba bene ni ontu a Kristo bonde kana kanisa yambiririe nyume Kristo akuthangikwa akwa na coka ashinda giku omba kiume giki kia muthiro jwa kagita karenten na mwambiririo jwa Easter nkiripotera Weru TV mbeta Brian Kimathi Bukaria bweteri kurikithwa ntere chabure tiganene gembe nara kuoneka bukaria bweteri kurikithwa ntere chabure tiganene gembe nara kuonekaga kwangaikwa ni maitha jandithia na ndi akariba tiri ni baririte wagagia bubu gukinya kirimichi yao bakiari bugite akuyo ntukwiga kiano mwankanja yuno na ndithia kuiwa kiariria mataja akaribaba DCC wa mutuate no Joel Kieti gukurukira ntumiri athimu ugite baute maitha indi ne ambaba matura nontu kinya gote muchinka juraigika akariba ntureje na ndi bakiambiriria kinya kumithama Nicholas Chabare ana report yeje na njira ikinyaniri kina narua orende ni marato wata na mpenonto narua bato la dotono zaindisi ne mithangiko irakariba ntura ya tirira rentere cha amwathi igembe north bakurukira gwagagiani ebokaria bakiuga bokinya gwethiro thirikari ni atumirie gukethiro kwina operation mwanka thainoti operation ikuruthika na bo batura ugwayani nontu maitha ende batuikite bari ya kwithuka michi yao na kubaithira andithia tiri ongwa cukuru yao tamburu eu kana turuka no ibarare euro na ba ura bunduki muno na beta mburi na ng'ombe ute munene urakinya kuume euro uture ya kuona imbie kuendelea uture ya kumenya gethe bunduki cia mbira urawa cukuru yo no ete kuingo na rutwa bau iba matoria bati ambi bati cukuru ta ingo baba ikuma pe bantu be kuonwa be mbunguza ya pampe ba matoka aje antu bakona neti au rithenga lugha cukuru ende bare awete na be bunya namba jae cia cukuru ana bethoma na nobwa na nkima bagara muntu awateleta o kwa hivyo tukuromba thirikari batu ona sainditi nonto otote thitu ni bwathirikari ng'ombe cio thiro taisia cia mutha isia cia turacu na muturo thaira bacogirira twaka macieria cia twenda cindeire no ende cindeire riru aku mwana atatu kakona ya biyo gara mwana kana mwana akona biyo kuria thai twacu ni nyece metha konia ito mbili cia thira eta na thai endre ketha kabe no kwa nyange koronte kominya nonto baturenganiro nto inda ndo twatakinya ira atu turegitha kene au nteto cia kinya yukela mianka pio na tutukumenya ni atabwa kwethia tukuredia baba na tokana kidinga njao olele kinya to yao tutou no to olele na mikwa tio ndani katu titachi kulali kwa ita na rogere turoka achirenge twaturedia chinjirene ringi tucoka achiringi no kuringana na DCC igwa mutuatetwe Joel Kieti augite ripoti iraba eneo ni ati kwina ndethia itano iraijitwe no ende iri karata mwamba wa kuma akube ende timanto megie maitha na arakuga kinyoti risasi iraigwika ikiringwa ende akari na bakiuga iboye gathirikari thinabe na kubakaria na kubaigira ukaria na kinya operation ni ruthike burempwe chautie bundroki ote antu etijegana
iraringi achirie bindoki oba achirie bindoki bekte iraringi lakini ote muchendi chore yiro tutethie na wothaito gwaria thirikari twabenga thimu twebera teba itobena metho bate yo to dina tabure loi kana baiku ndore wetu na antuto thura kula kansula na MP anyila raisi kansula anyila ngabana ingi to bato melo ba nyita chantu mesieto kana to baira kula bata bakira ntu mesieto loji itonere kinya banga seti erira bakabwithio operation no te ote mando to kuona yakiendelea asia bare utangaza yo yonthe no thinene turinde antu bau baikaraeka barathirirwo ende operation iu ikira wanitangasi irio bakwareka baretire inya ya kwiya ende kinya kwiya bakiothwana cikinya ire micie mbui batu tuyete ngombe chetu rokana ende kaikwiru ikienda chunara kumatiria mwathi Gembe North Peter Class Chabari. Nyuma ya ndionga ya gavana wa Meru Mutumanto Ithinkia kuruguria nyomba ya kumama ya Ntwarume ndene ya sibitari ya Nyambene level 4 na ndi murandi jijo nijuretete mĩario mwanya gukonia nuwe wengo wambiririe ngugi ije bamwe bakari bakiuga jwari murandi jwa gavana wa Baire wa Meru Kiraito Murungi na jwari kirwa ni Kawira Mwangaza bakiorota kinya MC wa Ntereu na Seneta Kathuri na kuga ni baremini ngugi yao ya kumurika uruti ngugi bwa gavana ni oversight ugite kagita gakuringa kura nirio bakamenya kuona ni uria withiritwa akirita ngugi no urotikio hathithiretie Amero. Nyuma ya gavana wa Meru Mutumanto Ithinkia gukinya mucino ma hospitali ni Nyambere level 4 kurugura wandisi arume na ndi akariba mwene basumiriti na kuga utewiti na mbere athithitie murandi jo ingogi ya gavana bau Kabere Kiraito Murungi uria jwambiririe na Kawira Mwangaza nawe ajuthirikiria na wa Meru County ai mawa na araumbire kuwa na kurura wandisi arume na wanwa wakite ankondo mulikania tuwa wakite Kawire yaka alafu noe birare ira thithia kirangi yake arakire ararugura na agitharangi yake akarura wondira cia arume mawa itemya kwithia cia ciawe kwithigwa na credit uratuburi kwa credit ikawira Mwangaza no ntuno tiete kira perimeter wo na akawondi vile gavana woyo ratoroye tomuriera gavana atwirite gavana mawa town akatheria ikira tulami kuma njirende rero kumira kwa mosi ara kumira nje kwa mwambi winners kumira rutira sanje beisawa kuthiro ngo yo annex akomba kwithira akithiria town na wikira tulami vile mwaka yukuthira gavana utitu arekira karetre wandi ara urete tiona ndawa tubita ukandikirwa kaukwa ara ura ukirwa wite ukaura ndawa ura beta be yako mama kuo theri uba impere ukareta ndawa ukiya kurura murandi yo mama Kawira Mwangaza ura wari kuo so batu kwanza gutena ndamu ukiya kuya utugiriria tiara bielinya no tubi akariba bare athira ma MC na Seneta Kathuri Murungi iba mami ngogini yao kiria kirio abagwatandite gutakuna Meru bakiuga kuri na thiri na boi bamenye kithurano nikijite suma yao iririko atongeri betu bawatanire kenda bakarira antu kana nimbi kintu kira kirio kaba mami na baba beso kuthana indi wana bakanyira na bakathoma saiti ya gutwika baba na mami bawatanirite indi wana ibarahere tusokora Meru County ni ete kuntu kuo kinyangwa ndienda kuri kintu kembere MCA baritire gavana ore kuo nento bo kwethero ibatirwe mbesira benda 35 million thai barane kerore ninguire kuhiritite ndienda kuria MCA bonde nara bare gavana ingi no bera bagwendi mushikuo wetogone okukari barabara ni irathokire ote maendeleo kintu kiro twira burukira kinene ati mwembe narite kundi ndi mwana wenu mwane toriku twaciara ri atwirira betire bathithie lesson kana ba compromise kuritangu wote okurionge that is the end of Meru no ndito kuona na tembea na Kisumu president nara urire kuo ni onto ino kwena mukano na kweto kokalia mwari ote mukano ntimbi mbiche mwari ote mukano atwira na rosi nende Meru ndona ngo ndona totona woto ambia no ndito ambekere mbere tu athia ndekwira mutuma John Paul Kathuri Murungi ibo twendetie gwakwana una weta imento abanguko bange wa bangasi na mburi we yembe hau kwa ndi mwanenu
mwana etu ate amwa imbitu aneta ki wobe preto kwa Meru ne awatanire Meru ya watana na bwetu reya ntonge ukamata milioni yana o weto mukamati otoboyo aeta wambebe anto ya bwethia oversight ndene want amenya burathe na anto bakore thina ko ngwege iweta ayo kere sitwala twele ibo to kwenda kuwa kathuri murunge wowe no nto nwaire mbebe we owari tango we kuwe mbebe tani na gavana lakini yaitara kinya 2027 ingo kuhakikishira thayele sierukere em ukethira we waku musie Dennis Mugendi Weru Njuma muciini o Maua kaunti ya Meru. Akariba kangeta ni bariteta maoni nkurani gukoni oritingo bwa gavana Mutuma kwa mwaka jumo jurethire twarigitene ta gavana wa county ya Meru bakiara bugite kinya kethira kuri ngugi yoneketa kuritwa ni Mutuma kuri na jama ingijira bakwenda kuthithirwa bakieja na ngerekana na stage ya matatu ni kimwe kya biraburu bari ngenda gikinyanira ntereji Dan Mwathi ari nacio na njira inkinyaniro. Nyuma ya ntugo inkai gavana wa kaunti ya Meru Isaac Mutuma mtwae thinke gutariria rutingo bwake rungurwa mwanka umwe hakari na biashara thokoni ya Kangeta ibaebumeretie na kuruta maoni mwanya baugite Mutuma ruterero ngimo bwa mwiri iba kumucokeria nkatho nontu bwagondia arume kire sibitari ya Nyambene Maua kitu kuona Mutuma na raite run Kenya yonde namba 3 Kenya yonde kidogo kwake kwa huu tukua tukaroma noe na ndio kuona oritingo kwa matwe thingia na twamu support na nato ende kuwa tukumenya mutono ina thinera bakurura noe nonto ba contract nonto demand isiyire ero to minister bana deputy umeki batwe na we mutongoria thirikari ukanenkanira deputy ukanenkanira minister bana na kuonka contract ya 10 milioni yoneka eroe tethira wina control thirikari maendeleo ya gavana twethingia no tuthairo nya kuinga ngokura kurenda ikawa thai tutekunga barabarene na ingua iboya sana kewe no kwa mantu atutete ngwe koya na ingua kinya tentore na reke na Mutuma endelee ngwe koya Mutuma twethingia twari na mwaka yumo gavana na Mutuma gavana ngwira teteruari dene mwaka yumwe ya kwithira nwe ethiritwe miaka itatu gavana twari tukitha twimbere sana ndene ya Meru kana nyendene Kangetetu kana ndene ne yonde akwitha kitangwe kintu kapitatu itwethe twina sibitari ina wodi ya ndimeta wa arume Gembe South nara itrone Mutuma akilonzi wodi ya arume ekomama muntu kumrona ake ya kwenda kwa watu thina arika sundene Meru na aketha na utoturo kwawe tene barabara aitu kuromba utu yite tenge sibitari tu Kangeta nende witia ya level 4 ubu aitu kuanga bana winwe itumuete mbaru muntu akwithira ngwira akwithakita bautu bona ututama alo arure Meru wandu mawanjenero arume turatua okuo kinyako Meru mabainge makura njirene makura mugundu lakini mwanga thai twina Meru wandu maua na Kangeta utuyuriria na ndiete Kangeta thai mwashimwa ni gutangwe pongezo rutere rwa kithomo ibaugite gavana Mutuma bwatanite na thirikari nene ibatetheretie kureta KMTC ya Kangeta tume yako njaji mtome yake 5 na mwaka yumwe tukona imtu ina goodwill na kwa Meru na sana batu turea karibege beto kuboya ya Kangeta wandi yako KMTC leo kwa county government ya Delelwa na ituonete ni ranjiriru na ni wokwa kwerwe twa kureta issues tukuona nalo chukulikirite na njira ira mbingi daitari iteteka tukuona kiroti kwebwa tumatwethingia hamwe na bubu ibauritie gavana Mutuma kwagirithia thoko ya Kangeta na gwakibwa stage ya mathatu tukwenda kulolia Kangeta thero stage tuongere kashendi au kinya atu badikuvite bakaringa wajititi no kitu kuona we mchapakati na barabonza bakore kurona uwe ukanwa na wabachogeje no bautugire kiripotera Weru TV mbitawa Duncan Mwathi.
Stage ya matatu ya tiri muchine jo Nairobi ni mwe ire akariba Meru baije mono nuntu bwa miaka kathumba nio baitairia na gutinukira matatu Nairobi stage ya mwena bou ire ije kiene na kugwetanirwo na Meru iri ugwatine bwa kuthira kwethura thirikari ya county wikarikithia mubango jwa kumieberia na kumithamiria ntere chiangara mubango jojo mwena bou jotetujukiritwe na uthu ni ene matatu na kinyabo mobagiendi na biashara barabarene. Mwandiki wetu wa Nteto Anthony Kathenya na aranirite na bona wiki ni gicunje kia bithatu kia ripoti eji ya mwanya. Kulingana na Etidia Baba ule na rubunguro lwa kubatethia ni Governor Nairobi Johnson Sakaja ona kethire ne bakuga magiria mamakola ni natongore ba Meru mataji ya matunda atongore baba ba Meru bakibeleje tithina jao jilendea Governor Sakaja. Promises after promises, but we hope the baka get onto mostly the national government ikatonyera Nairobi na county government ya Nairobi. I think they are the people who can help us out. Mbere mateta zetu za kambo kinyira national government no verify ke county government nega tutethia. City county government nio ba tutethia nuntu ne under control. Manto jara gwo mono anatongere baraia na county administrator batakinyira Sakaja na ndinonga bagategera bakabangalia makona nate. How ke governor na president na inya na inya watu meana nde tinga tukatara nto bange bana investor na tinga lai tukauga iba twingwa ketwingwa kwa twingwa tunajaribu tu sisi wenyewe, lakini sasa kitu tunaweza sema Ombure ke president na governor ayo nite kwa area thai ba tinga twetere tone barato thura kaba tuchenjeria cause kinyakuga thai president komwera pia unajua kuna agenda zake saa hizi, yeye anapiga campaign saa hizi. Especially right to the kitara campaign bagagire to approach baba inge mono. Lakini ande ikaringana na manifesto kuroga strategize story jezi nukukatetheka. Amwe nogu ni bauliti thirikari no gutejanĩria icile la kubaibe gatigati ka mujujo Nairobi kubacokeri iwanja biao bia kulongeka ngari kubatheleria stage ino amwe na kubathililia mathina mangi maingi malaba gwitukira amwe na kuthikiria kililo kiao gikoni na mathina maingi malaba gwitukira kenda kubathililia keri kero itingo gebwao gatigati ka mujujo munene. Thirikari with taxes iwe kirite cha maguta na everything tanto na no maisha maumire. Me according to me orang kona future perspective ya matatu it is really dying slowly. Ande wa assume ja introduce to ja taka ja isjalo le affected we sector transportation cha bulk goods. Je da is imbere trera we ne tedria na ne affected no tukuna driver ba affected bara bare ngugine baraga ngugine no kona na still kuna para batete kethera yugo ndagwa kwa ya commodity no miona nukumiona thai isili na kwina follow up njaka kwina receipt kwina mbimbi kila kitu nanga na kuja karika jau lakini batu tutakenero ntobo no ntongara na ari tuiketie ibatu etuikete turi ni venture itibangoge lakini customer bara tundumiaga batemenya ngara baije tirum kona ndi nyawi twaragia thirikari itegere na njirenge itotose kikwethura twina ngari ijire eu yoka matanda eu next utengo gitu kaethura ni Nairobi ju customer baije tirum dai ngari ka umasi onde utakuta abiria wameja hapa inyoka bera ngari sika matanji baji kana tomboyo nare batimenya na au baije tirum Nairobi buru etabati mandaigwa matha bagwa yatwa city na city amigwa Nairobi etwa city ikabinya Meru county mainda 50 gweta Nairobi county gweta city sete mbira kana rugi kondo antu munda kwa sete bati gotawa buru eu kaugerwa bati kugerwa mbu Nairobi county ka bena kaneri kauma ke county kathire gatetheka tauni mbere ni ratheri lakini thai tauni ni retere ruko itegerwa mantu jau yotheru na ruko kwekirwa au boka matera
anto ba stage operators baba gwikira ngari ikubajithia muntu jora narokere rokere ende akiana kwawe najitwo nuntu bwa murukijwa rukorwa gutinda jo muringite the whole day oni orankauga ndiuga tutegerwa bwa mbere tutegerwa parking tutegerwa theru na rozi miaka ya wenge ikuraura oni nture kweja Nairobi mburene nture kweja buru ikuratura kura lakini thai oni okejombera mbitiangale mburene ntiomeria kuma muji munene Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Tarambere kurumira ntitochi tutwachokera ni ugambi bwa minister wa ritungo bwa mwingi Geoffrey Ruku urokugari na witiki rais Ruto akwagwata gipindi kingi kia utongere nyuma ithurano bya 2027 nyuma kagitagate kuraja. Tarambere kurumira ntitochi yetu. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Right on my body, right on my body. Nyumbani safi na bora. Right on my body, kwa nyumba yangu. Bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Right on my body, right on my body. Nyumba yako itang'aa. Right on my body, right on my body. Kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Right on my body, juu ya kila bar. Hata upepo hawezi acha. Right on my body, right on my body. Nyumba yako itang'aa. Right on my body, right on my body. Kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Right on my body, juu ya kila paa. Hata upepo hawezi acha. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kanando kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. Some things don't arrive. They've always been. Not for a day, for all of time. Until quietly something shifts. Moving from someday to now. Women are not honored in time. They are woven through it, shaping every story, every voice, every breath. We are because she is, and because tomorrow they will be.
2026 Easter 4x4 Challenge ego kinyana murumo nkoroki Charana Farm Soboiga ne kureterete fande ya gutige Jumapili je tariki 5 cha mwezi wa April kwambira thejere cha rukire nate enge inde ne Charana 4x4 Challenge kana mashindano ja ndamba tukethora turi na njoro cia ndamba kana 4x4 baraba kongera mwago mureo marine shilingi 500 ake na kire ana bandhi ya miaka 12 ne shilingi 200 ake nkoroki ngaringe igetekiro gutonya mashindano ne na ukethora kuri na bya kurea na bya kunywa amona rwembo njoni tukenere mwago juju na ne weekend yeje nare Charana Farm Soboiga ni ntubante tonkroki ringa dhimukiri 0721 560 239. Hello guys, I'm Rooks Charana and I'll be your host at Charana Farm. On the 4th and 5th of April, we are hosting the 4x4 challenge here in Meru. Charana, here we come. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts. Mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Inaori tagainya ya ontuko gogo kuri kimwiri gogo chancha muroturone na kinyago kuthongo mire rojo rwaku. Lisha Milk nirionka iria rinainya, iria riri theru, rigu kuongerainya, na ririthondekero oaja tumero. Kuma miundene yetu menuru ya Meru, mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk nirionka iria rinainya, na riria omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugore shares na wikage muthigo jwaku kenda wonaga maketha urakubatere ni untubwante tonkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turarura kwinagwe. Yetu sako, your success our pride. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Nyakalora manam lolwe. Nakamagara.
Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kiboko yao. Melok nanana lelelek yara talale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila bandu vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Tukirenkado cha mwanya mutegeri gwitana mbere kurumira nteto cyetu tugicokera Minister wa uritingo geba mwingi Geoffrey Ruku gwitari na witike Rais William Ruto agachokwa gitine kyo Rais kithurano ne kya mwaka jo 2027 kuringana na wene ati Rais na aritete ngugi nene na ikuoneka akiwa kuri na inge kathombe ikethirwa ikirugurua na ririte kinyasi cha Rotary Regani akiuga nibetikiritwe kurita thirikari maitia indi mwankira uthirikari nitite boega. Anthony Kadenya na ripoti je. Yes, my name is Geoffrey Ruku. Waziri wa utungata bwa mwingi Geoffrey Keringa Ruku liwa luga na wetiki ya Kenya bakathura Rais William Ruto wa ipindi ya kaile kithurano ni kia mwaka tuthiete. Kulingana na Ruku, Rais William Ruto na utite ngugi mbega kile kuingo kwa mawere ni mathirikari Kenya Kwanza ngugi lero kwa kuge lutito ni mawaziri ndio banga ni na wendekithia bwa Rais William Ruto. 2027 William Samoei Ruto will be the president of Kenya to 2032. Whether it is housing, education, last mile connectivity, water, road construction, whatever it is, all corners of the Republic of Kenya are feeling the leadership of His Excellency the President. Waziri Ruku akiuga katiba ya Kenya ni tikilite bandindega na thirikari kumenera utingo gibwa thirikari aidha kulingana na we ona kethira bandino ne kumenera thirikari Rais William Ruto orutingo gibwa Rais William Ruto ni bonekanite na maunto ni mathite na mbele wega na enawetiki ati Kenya bakathura Rais William Ruto. The President of Kenya is doing a good job, and that's why I'm telling my very good friend whom we worked very closely in Parliament, Mheshimiwa Bambu, that yes, you have a cause you are championing at the moment, but be prepared. So it's a good effort to put the government on toes. It's democracy. Is the architecture of our constitution. We respect that. But also it's going to keep on reminding Kenyans, the people, that through the leadership of His Excellency the President, and all of us who are supporting him, who are getting directives from him, who are getting mentorship from him, that so far, so good. Waziri Ruku alalagia mamburani maweja ni bwa yewa ni kambuni ya yewa ya Star Brands alethirwa kinenkiro kiewa kia waziri murutingoge nkero kia mawaziri baubange kiewa gikia kile kidege kiri Rais William Ruto. All the good, accurate or whatever it is should go to one, the President of the Republic of Kenya. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Akariba muimbiri bedene ntukumu gwanja kiri mukandarathi wa barabara ya Keria gwita Magutuni gwita kathwana gucokera ngugine na gwitithia na mbere murandi Jojo Bakere na muthuro bogite kithira ati cokera ndene kiumia kimwe bakalazimika kuminga na age ngugije ya mitumiri mbonanite muthuro John kurita kwa ngugije bakiwa ni bethirite bakiangaika kwa kagita nandi na ngugi iti kuoneka ikiritwa mwandiko wetu Tito Martin Mugambi na kurikithia. Kariba mbari yerori uandia mwembekere gicigo mbunge kia mara bebumerete na muthuro gutuma ntomo kiria tongoria bao na nkinya mukandarathi wa barabara ya Keria Magutuni kuthi makutano na twijite ane tubwa barabara ya Keria kudikathwana na barabara eno niturinetie miaka mingi muno ana contractor wiku ka guturinia bure nentwekarite miaka 7 na ni akirumita kibao
ndenda kuga ke barabara eno yatengerwe mbeca thirikari tuni tendeku nikagutuia mbeca jietu aya nkauria kiuria kimwatire nkauria meni na kabarabara ka mashinani ile batere kururwa mbele ni iriku. Akari baba baugite barabara eno ni atiganirwe na mukandarathi kuthamira barabarani ya kuma Ebeneza kuthi Bwanturire. Barabara eno etigitwe itari na kiene. Barabara eno yambirwe miaka nenda rundi kuma Keria na etigirete wako na kuma kiretio kilomita 100 turagita kareke mbioki yetha mweke barabara no ekorokana ne thiete county anto bambia bakuruta gore ibakothena aciari bamuji bantora ibakothena baba aremi gukwe irio byago ithena bakinenkanagira ntugo mugwanja gakimukandarathi uyu amba gucoka bariuga kaya kurega gucoka bakamuithukira na nkinya kumuguthamia kiri kambi yake yega kiramba tigo itwatwikira twe basanganyikire barabara no enjithi no kwiruga no kwenjithiana tutie barabara tukuona tigo anaika watu enyangeria nkorokia bora twakari gutiendekana kinya barabara yetu ebwa ugatwera ibarabara ukeya kuromba kura ibarabara eno kathonde kware wewe muntu tamwe korotani kande nanda kanda thi mataneti nigoro akanga kama twana biki na gwiri baro ndiona biki agonkamata no to barabara nenzo barikiritie na gutariria mathina nkuthoma arabakurukagira ntugo gwa ntugo kagita karaba gutomera barabara eno uraramirie maragita barabara kwa mbelwa twaramie maragita ukena ira kuruta barabara ni yaku ya kwenukaga muji niguo othiete kuroneka barabara ya kwenukaga muji gwaku otige mwingi gwonoka gwakona gwa kwenukaga baba na bo ekariba bakariere na Meru County bakarura gatia na mwembe asauru Kiripotera Ndeto Chaweru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Akariba Karimene Miori wodine ya Gembe East bagwatanirite na maabisa bobisi ya mubunge wa Gembe Central bamenerete bomubasi ya santereu baraba kwa iria mwingi tereu bakiwe ibo bagitete mirandi mwe thirikari bakuwa bomubasi ya sa bau bareo baraba kupereria mataite bya MCA batiumba kinya gucwa mirandi ya witi na mbere nuntuguti obisine rabari. Ni nterecha Miori Karimene wondi Gembe East gishikone ke Gembe Central kurea karibare na gya kugweriro nyume obiche mubunge odani kele kubatura transformer nyume ko karamundu ne ko kagita kariba kioneka ikugweriro ntububu anene turethire tumana kinya na ofisine tukiwa turethire transformer na toro tukaretro na transformer yo kinya itoshogere kele nkatho akariba Miori Karimene bakona wero bagendelea utangulizi waka makawaida oroba thengere kuendelea mheshimiwa naendelea jogira stima ntere Gembe Central cionthe enyoro batena stima tuwite no tuwita na mbere wikirwa bukone nyingi ingi byandi ko kwinge muno na kukure ocho kure na bubu bathuritie muno bo musiaso moro gucwa gitike MCA ntere iji noro kwerekana kuga no ochuite na kureta transformer ya Miori Karimene eta wetonga Mathio muntu uyu to muise wengo no kuma nara ura south na nako ya nao yete kuwa nako enda nyo tromba kura ringi waibwa muntu kurombete kya MCA akiritango ira siritawani MP ro karirete nyoka urwa na transformer siuma otuwa teka gila tutangwirereke nawe murungo otethia gugumete ne 2027 kurombe gite kya MCA ukarutangwira CCMCA no gila tutira siage CCMP gato muga to amurareke nage akwendelea osetha mwasimiwa kinya watikiluka asindo rukiri mapema bagita na mbere bariuga boke bobore no kuje bokongana te mubunge Dani Kele wa Karitho na baritirete ngugichi kuona na metho buri mwendi na muregi kuona Kele department cionthe sawa au wandu wetu tukona bunch tunafurahia sukuru zetu cionthe Kele okete barabara yetu tayari imeweka maramu vizuri iko standard ana beto ba form 4 barabonda bathoma ande school yetu ibarerirwe fi ya skuru yetu ya Miori tu na laboratory okete nyara ora ntwene primary skuru mheshimiwa Kele amethete operandaisi thayo te mheshimiwa ngetomba kwelo turiwa mheshimiwa Dani Kele ni 2 term Anthony Ndeto Chaweru TV kuma Miori Gembe Central ni Edwin Gatobu.
Ngwatanĩro ene ngari cia matatu aja Meru nibekĩte gĩkaro na OCPD munene wa trafiki na maabisa bangi ba kaunti kenda kwarĩria njĩra ya kwagĩrithia na kubangania biashara ubo bwega nĩarabetikanĩrĩte kirimantu mwanya mwanya njara ya mwana wĩkĩribo uniform kĩrĩa ritingugi ndene ya sako cia matatu ĩrĩ njĩra ya kwagĩrithia biashara je Muthuri Muriuki na ripoti. Utongerewe kiama kia matatu nene kaunti ya Meru kitongerete mukarikiti wapo kitonga raci na retete amwe utongerewe thirikari ya kaunti ya Meru be kurikithia mawatho na rutero thirikari nene na polisi na kiote kingi ni kwariria mawatho kia bagwika nikenda gutigira stage cia matatu cionthe cikithwa cina urungika muno abiria betu tukwenda kubera utiro bakeja stage bethira muntu ura wi stage atena uniform kana atena mbanji kumenyeka ujo ni staff kana ni muritingo gyo kia makiki either kia menya either kia menani either kia nyamena kenda bethwa bena identity ile kumba bamenyeka kenda tu aturana mandu jangu nsira ikutumura ntubura ba mikora kana ntwa bangi kuija gutonyera ngugi yetu kende thuka nuntu twamenye ngugi yetu ithukwe ne ntwa ba kuija bachiethetie ni antu agwikira ngari kana ni makanga bara tweta makanga beja bagatonya kenda na ngugi yetu inyanga na kia muthia ikethwa ngugi yetu ni ekurwa ni ekuthukia turenda kumeki Meru yetu city na tutemeki city tutera batu turutera matatu tutiromba ku streamline operations yetu on the side of matatu kenda tumba kwa city na tuhakikisha twa karantina ntu betu ngugi tukamerita na Murungu agatutongeria tumbe kumikinyara twabanga na arua pakiwa kakitaya kaingi anasiasa betumira ndaka kuleta wagagia untu bra nandi bakwenda kuregana na bu na inya biashara anasiasa nabo pakajukia advantage kwithwa nandi antu beja bajukwa ndene stage wajoka iwa nandi ngari ni antu matatu barathuka ya town kana ibo barenyangaya nuntu tutenendetete so batu antu betu tire bakethwa best stage batena uniform batena bunch arafu au ange step wengine ya good conduct muntu etwe tukwe hospitali ageta kaewa nini akathithirwa interview we akono kethai muntu mwega kwithwa gitangu ki community Antonio Speedy Ambrose Chalo agonto buketha buketethire muno kureta ngwataniro na kinya ukiri. And this is a sure way of making sure that this partnership, which is multi-sectoral, that we have a checklist and our work is to enforce basing on that checklist issues to do with the conduct in the main matatu terminals, badges and uniform. Tukwari manto ja maingi mono ja ukonie tauni yetu na ti tauni Meru ake weta mwaka Nkobo, Maua, Lare, Timau na other sub-towns kenda tumba kuleta onda ya ukamati kenda Muthuri Muriuki wa Juma Mutiriro Kangangi. MC wa Kuorotwa Gacheri Muthuri na arĩrĩte na gutetere twara munini Rais kurombore kĩrikĩre anzuba bagĩsiasa araugĩte untu bobo jitagagita gake gaburu karia kinyani kagita kaista na orekeri ni untu bobata na araugĩte Ameru ni bethiritwe bagĩtikania bo kathana utongere wa DP Kindiki na akeja kumakĩri thirikari ni untu bokaringithia bo nene Ameru bobo jitonde akema kia ODM bonekete kuinyiria kwenda bo nene kujuke giteke munini Rais Mutugikare na report. Nyuma ya rua mono munini wa Rais Kithure Kindiki kuikanwa akiuga kurekera nthuba bagisiasa na ati kwenda gucokanĩria migambo na bukairi na ndi akiarĩria migambo James wa Kuorotwa Gacheri Muthuri na ugĩte nĩ mbica njega ya kurekanĩra kare kagitaga Pasaka na Oscar Mutugi muthuji wa siasa ethirana gwambi mwanya akiuga no kwethire DP Kindiki no kainyi buga ginto kiuge kiaga muno kwa kinya batwe ibwaga ta Kristo kagitaka tukungwira thigunko ya Pasaka tukare tukirekanaira tukimenya kagita gatego kuraja twindema ndene ndiguru eje tukebera muthemba jura tuonere Professor Kithure Kindiki akiaria ari Tharaka-Nithi na rutere rwa Embu ni kuonania kwina frustrations enachio kwe mantu zamwe maybe ako itira through kana kwe pressures
enachio Nkoroki gĩtĩ kĩa DP nĩ gĩthirĩte kĩmererwa matamano na kĩama ba ODM na MCA Gachagua arĩ waikeja gwĩta bobare atongeria ba Meru bakũrita njara yao kĩrĩ ũtongeria bwa Rais William Ruto keja kweberwa batwe basi tukebera no ntukoga batwe kĩu tuteo na tutethera tukimenya gore ekugawa tuge basi narageta ino tukagetatia ino tugeta Muthiene kĩrĩ Oscar ruga Rais Ruto akeja gwĩtĩkĩria kũnengana gĩtĩ gĩkĩ boneta kuga na kuonania wate kwenda burukura cha kirima kayomba kwithirwa ikionania kabisa President William Ruto netikiritie kutikura cia gĩcigo kĩa Kirimara kana Mount Kenya akethirwe na bata nachio Kĩripotera ndito cia Weru Juma rea kwarietwo nĩ Mũtuge Kare Ori skuru chingi na gwita ruthene na ndi gikundi kimwe na ritwa Black Donor Foundation kiria kithithitwe ni akiama kuma Nterecha Tharaka nikivanganitie mambura jana kwijamwe na kinya kuonania biao ni ara na nkurukie ya 250 bombeta kwijamwe na kuonania biao mwanya tawini abakane bakiuga itumike mambura ja tegukiria na kumenya yewa biana babake ndi kinya ni kuba uchamba baguchiarire kinya mbere ya mwingi njira ĩmwe ya gũkĩria gĩthomo gĩa CBC na gũkũria ibewa jiana kuma Tharaka. Gĩkundi kĩa Black Donor Foundation kĩrũthĩte talent show yana kũrũkia 25 cukuru ya Rwakinanga. Kwa gutu kwa mcetho emingi agantu yemde tukugia tukothongotha tugũcetha na nabota ba ukena mono na tuku identify the talent ni tukubanenkera biegwa CBC iko sawa ni utetheria ana ba Jereto no tuene oda ino nonto mantu mamengi masimbisi me odo practically Ruse Kabera uria aratongoretie gikundi giki na ugite mubango uyu ni gutetheriana kumenyana na kwithobagitikia na kuyenda na bonde Batharaka bakomba interact bale bantu amwe tomba okenanira baomba kumenyana na mwana nakomba kumbero ndi confidence yake through ona rongi amushinda kana weikugia amushinda nakomba kumbero ndi confidence yake ni arombete ajiari gwetikagiria na baba bakagenda kimibango tayo ni onto ibewa iria bena jono ibatethereria uturoni kwe mwana atomba kila mantu makirasi lakini mantu mamange ntoko mwera mwana ura tuna talent show taino nani nta mwana wake akawake mwakanya atweka ena exposure ya ntu babange baka akomba interact na ntu babange ya mwana kenda ya interact talent yake kaonekana na kaina mbena gufaulu ndene ya maita Friendly Kikibara na sibwage tuma sublocation na baraba kuya guchindana kobia kurura wona gicetha bwaga kuri ntugona ku mtugona kiugia bwega mantu matrudha na gukobia tukone ta bura wachindo mundu wona rutomba guchindwa hapana ona bura tikinikira tumira nikenda gumba gumba kumukuruka rurengi maisha tuturaga na gukobia kikona gintu kiega kobia ende lekana ina nchobi kana bura kana miandarati tabangi nontu inuchite mamuntu agakura bubui kana ukomba gutamoroto waku Nkiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbeta Makena Uambabo Akariba mukongoro nendena ward ya Nyakis ndena gishika mbunge kya North nibona neta kugwirwa kwa kerethirikare county ya Meru ne kuba kuthurira roje bagitariria riri ya rirombo ryao akagita nandi na bari na gintu gya gukenera bagitariria bubu bukomba kuthabo kiboka iria bunene Kukune kuguru kumagia kariba mukongoro wandia Nyakis barana bachumiritie na kuthaba kigonga utongere bathikare county Meru nyamene MC wao kinyamuna nondu bakubenjira kithima kithaba kuona ndi kikuba itathine mantu jegeruji kuma turaciarwo na arua ndi mwakuru miaka 45 ntona gatapu karoje tutokonoga turare tukonoga igutaroje na arua roje tuenagana na isiko na arua tukuthamba tukaora nguo twena nyamba thirumu nderari ndikuneka mugongo ngitota roje kwa itha na ngitaroje ingeti nkoringaringa ciantu pengine kethera ngeti singi asa ikethima ninge nguo cia white
ndaura no to wa kadite iga kuni nkona ngose gwaiti ni kuma no to wa kirima kenywa muna fagasi sana ke mheshimiwa wetu Kinyua Muna kuringana batu ria twa mwitwa MCA tukuthura MCA bakurukite banganona otengo genge twana no te muntu nge twana atwitete ngo gikukoja Kinyua Muna no ntukintu kembere mbi batu turatura gutaro je kathita ara twitaga makoyo na samaki ara lakini thai ndiumara kabo dokua wito angimara theruka riko nkuyaruge no tunditaira murango ne nyomba bakiura ni kumenene tu riri pena wirigirwa de baketana mbere kugwata mbaru MC wao kimato gya gisiasa tokende tukauga Muna tukaroka gukira kirende kimami tuiketie Muna ndebenera to Muna itamuigana etomkerege torigaretie ikwandikirwa baroga atentore kamanto egakaroje kwa muntu nari turajokera kamanto tukwa mukongorone waroriene Jerusalem ndauga Kenyua MCA weto ndakwa tuta Woro TV muthuri murioki Woro Juma muthuri wa Kangangi Ano tuwekira gatantante toche tunguchokire nkatho che mwanya no tubakona kanya kugwatana bautu chamane kaire ona chiaringa za ithatu na nusu kirenju Wero Nchuma tha ithatu nbetagwanti nyari Kenya Purity Richard no mwananire wetu mathivyo nyimeka gitagate kuraja ni mwaka wa mwaka sude chetu cha Wero FM kiri mubango jwa Reggae Extra.